Waypoint updated. Oh my god. Let me show you. Evo smo ovdje, krenuo sam do Interspara, Interspar je preko puta, a ovo je kineska radnja, sapuni za euro. Toliko si kod nas ljudi, možda su malo jeftini. Znate pogledaj koliko je? Dezodorans, Nivea 2,90, 350 dinara. Kod nas recimo u ovim hipermarketima, da im ne pominjem ime, po 600-700 dinara su ovi dezodoransi, bilo za žene, za muškarci i tako dalje. Lenor. Ništa ovdje da obiđem, pa ako bude nešto interesantno da nas snimim. Evo vas zanimaju tangice ženske. Evo recimo euro 90. Šta je lagano, brate, vidi ovo. 250 dinđi. Termometri neki, brate. Digitalni. Gledajte ovo što je dobar, brate. 9 evrića. Evo recimo muški daš. 2,90 ove bokserice. Ovo je isto 3 evra. To je to, da vidimo ovo što ima. Evo kanap za Kiki da ga obesimo. Šta, brate, znate kolika radnja, brate, šta ćeš im? Ništa, idem dalje tamo u Interspar, ajde. Evo uzeli smo mandarine, šifra 37. Euro 67 je ovo što sam uzeo, krenuo. Trebaju mi i banane, ljudi. Sve zelene, brate, šta je ovo? Nema veze, sazreći. Ajde, uzem još 2 banane. Sad ćemo 53. Okej. 67 centi. Jeftinije banane nego kod nas. Majke mi moj. Idemo dalje. Evo meso, recimo slanica. 100 grama 3 evra. Mogu bi neki burger da spremim, ljudi. Uzet ću tamo neki burger, nešto zamrznuti pa da ga bacim na tiganja. Evo recimo cene biljnih mleka. Riža 2,54. Soja 2,50. Euro 25. Euro 35. Jaja 6 komada 2 evra. TV koliko je? 500 eura. LG. Telefoni. iPhone 13 720 eura. 128 memorije. Evo završili smo kupovinu. Znači uzeo sam ovo lonče za moka pot, ubruse, vodu, nešto malo slatko, kafu. Čijemo koliko to košta, 50 eura, 60. Gdje da vas stavim, ovdje u kutiju da vas stavim. Vidite nešto. Evo ga kombi tamo. Iz perspektive kutije da vidite gdje smo, šta smo. Polako hodam, vodim računa, tresi se ova kamera. Uzeo sam vodu, 4,5 litra ripo, uzeo sam lonče za moka pot, sad ću da vam pokažem, kafu ili 250 grama u zrnu, ubruse, uzeo sam neke napolitanke i nemam pojma šta sam, da, voće sam uzeo, mandarine i evo ga Kiki, mandarine i banane. Opa, majmune, ćeš napolje malo. Te dira neko, jeli, gdje sme neko da te dira, ajde. Sad on njuška ovdje šta sam kupio, da li ima nešto za njega, majmun. Situacija u kombiju je odlična, otvorimo prozore, se izluftira malo. Dan je super, ima možda nekih 15 stepeni. Svašta ima u onom Intersparu, nisam vam snimao ljudi, ali zadržao sam se 45 minuta, majke. Laptop se napunio. Sve sam ovo platio, sad ću vam kažem, 41 euro. Gledajte. Lonče je 29 eura je lonče. Znači ovo je 13 eura ostalo, kafa i tako dalje. Kafa je 5 eura bila, a kod nas, ja sam poručivao nešto preko neta, dođi Kiki, na kupujem, prodajem, brate, platio sam je 20 eura, ja mislim sa poštarinom. Poštarina samo je bila 5-6 eura. To je to, ovdje da se spakujem, da se sredim, pa idemo u outlet posle. Ajde vidimo se, čao. Vodica je vrh, lonče je top. Ajde skoči, ajde. Vidi go ćemo. Jesi gladan, jeli? Či da ješ granule? Aj poslije ti sipam samo da sredim ovo. Lonče je top, stavljamo ga ovdje u kolekciju. Poslije ćemo da menjamo karticu i da kuvamo. Šta top, ovdje nam je lagano, brate majke. Ubrusi kupljeni. Voće je tu. Sad ću da uzem odmah jednu bananu da cepim. Joj, ode mi mandarina ispod kombi.
Uzeo sam neke viršice za doručak sa jajima. Znam da to nije zdravo, ali šta ću? To mi je najprikladnije, najpraktičnije. To je to, da sredim ovo, pa se vidim, ajde. Kiki Selinja, brate, mora počistim ove njegove dlačurde, znači udišem to svako večer. Okej smo za sad, nije mnogo prljavo. To sam sve istresao, čistio njemu ovu preslokicu. Ovdje kod njega je uglavnom čisto. Samo dlačurde ovdje, brate. Vidio? Dlaka koliko hoće, da li si normalan, ne? Si lučeš? Znaš koliko ima dlaka ovdje? Da ćeš prestati da se linjaš nekada. Ček da obiđem malo ovu moju drugu stranu da vidim kako. Prije puta sam ovo pravo sve. Mora poslije da proverim tečnost ljudi. A i da proverim ulje za kočnice, trošim i ulje. U Kragovicu recimo na mjesec dana pola deci potroši ulja za kočnice. Nismo uspjeli to da, čekaj da spremim ovu haubu odmah da otvorim. Nismo uspjeli da rešimo to ulje za kočnice, nemam pojma zbog čega on to toliko troši. Sve živo smo pretresli, gledali smo kočiona creva, kočione pločice, glavni kočini cilindar sam menjao 2 puta iako nije trebalo. Da, onaj prvi put je trebalo, 3 puta sam menjao. Ništa, znači suv skroz, sve suvo, nema ništa, znači ne pokazuje nikakve znake curenja ulja kočionog. To moram da ispitam to kad se vratim u Kragujevac da imam pravi šalu, znaš. Čekaj prvo da proverim odmah ovu rashladnu tečnost. Dodat ću malo vode. Evo, to je to ulje. Više ono sad ima, jebate. Mora da otvorim, ljudi. Baš me buni to. Nemam nokte, ne mogu da otvorim lepo ovo. Ajde. Ne. Ode mi negde dole u pizdu materinu, mora posle da ga dohvatim, ljudi. Mada on nije toliko bitan, nego dede mi se zavuče dole u ventilator, brate, da mi pokida sve. Ima. Isto koliko sam sipao, trenutno je okej. Dole ću samo malkice. Baš je na sredini ovdje minimuma i maksimuma. A sipao sam prije jedno mjesec dana. To jaja, sad je okej, ljudi. Popravilo se samo. Ajde da nađem ovaj čep dole da zatvorim to i da dolijem. Čekaj prvo malo vode da dolijem za tačnost. Ali samo malo, ne treba ni tu da preteram. Jel se slažeš, Kiki, sa mnom? Kiki, jel se slažeš sa mnom? Ajde. Vidi ga će. Ajde, skoči slobodno. S ovim čepovima su napravili sranje što ne mogu da se skinu. Malo ćemo samo do ove granice. To je to. Čekaj malo popijem vode. To smo odradili, odo sad da nađemo ovaj čep pa se čujemo posle. Ne diraj to, Kiki. Ne jedi ništa. Si normalan čovječ? Gdje je sad ovaj majman? Kiki, gdje si? Evo ga. Znači ne tripuj me čovječe, budi tu. Smiri se malo, šta ti je? Kiki, dođi. Kiki. Dot 4 za kočnice. Dođi ovdje, dođi ovdje. Ovdje snad, tu. Sedi tu. Ovdje dođi ovdje. Sedi tu, sedi. Gdje si bio? Gdje si bio? Gdje ideš tamo? Beži na tvoje mjesto u kombi. U kombi. Rekao sam ti da budeš ovdje ispod. A ti je čovječ. Si normalno? Malo sam ljudi samo sipao. Možda manje od pola ovog čepa. Nije strašno, stvarno. Ne bi trebalo da troši, ali jebi ga troši. Ljudi, mora da očistimo šofku da vidite lepo. Ova pena je top. Inače u Lidlu ima da se kupi. Samo je sad nezgodno zato što je sunce. Da sam u hladovini mnogo bi bio efekat bolji. Nije baš dobro na suncu briskati i čistiti auto. Posebno staklo.
se sunce brzo sasuši. Ova svojstva tenta. Bolje nego što je bilo, nadam se. To je to. Idemo ka Outlet Village-u Palma Nova. Evo stižemo. Ćemo kod ovog kampera da se parkiramo. Ućemo kod njega. Stižemo, pa se vidimo unutra.